Menteri Sarkar Ubaderu MLA ka Amlaram constituency uba Lakman Rumboi ula takran ting e kinong kentho persya yu gi bakenno ba ukhlem le e hakini sans nam hakajing sakhilang bat ki pajba ki bala poi de ki hajar ngon hakajing yalang ban penskam ye kinong ket kam ka UDP youth wing jong ka Amlaram hinne ka singi ka khatlai tre kuno pra arjar puar ya kinong ket kam ka youth wing lawan ban penskam da president ka state youth wing UDP ukerman shla ubalong ru MLA ka kliat haringkat ka jadon lang upios marwan MLA ka ranikor ubalong ru working president Joka State Youth Wing UDP bat kiwe. Kat bau Lakman udang takran haga jingalang lasaki baki hajar ki pat ba ki bawan tu chakane jingalang kila ngap jar bat bat sak skore ki jingkran jong u. Habaya David ka Amlaram constituency ubat Lakman rumbui ulaong. Buat la kiwe ki ben ki kentho. Henry ka jing sisa jong karoi kapar kapawa ki snong ki thau ka constituency nadu ki skol ki surak ki lenti sengkien ki kam jengok kai ka jing kentiu kerdan ya ki jaka ai jing sumar ka jing pen phapan miat ya ki tanat trei kam bat kiwe hawa mi kmati todo kan ikam rem mi kmati ya ka state marok kawi ka notification gudang mi hakri tiya ko de pakat ki home minister give a year sanction nagi power police border outpost nagi power police station like naga por yung Lakman Rumboy check the job street for itself nangono challenge ka gini kon yung makhalaya warro susnem chiteng warro susnem si sukiya katu kidak kishinu kanam yebha utik Kimendemil cook Kangwan na ya chiajar yoki O Lakman Rumboy dapsay mo to yoki arja Kini to kikam Kiba ikre Nado kat knis pa knis palsu Kinong hikay Kwa ki regularization Kiba ikay nado police council Dagi jarwood hay por Lakman Rumboy ye regularized. Kan wan kit education minister walay. Kan waman ilahay por yang iwa dia waman. Kate to kajingkali. Tak kante. Ingas nyawa. Kani ke sansnem nga. Unto ke sansnem ko sa ay. Haray mang ke sansnem ke wanra ye ke jingkal ko ye lang salam. Kan wan hajar Haga forman education minister gibi kali yang ikna school ka wan yo scholarship hai por Lakman Rumboy chupau khasan arpau lepau supau jar yo scholarship kali kate ka jin sikya kama ka minister ikre ki makantu yang nong yang ki primary lem to hai por Lakman Rumboy kacang te kam ki paiba Kani to kapor imto lai yo yak lambat pen big election ini. Arpa ini udah leba public score lebang jang lak macnai. Kani soba sunak nyapa rajar ki public at school. Why yo sanction anno to yo ki kom sigang ini. Pai ketay school. Kiwan meeting ini pai ketay school. Kamon mangay pori wan bi kesan seng berada kamon mangay kani kani wak mat kiyong i kete to kikam ki to upai to chana kan kamte i kam di manbay ki magpa ki kro ki klo em kam syo kani election to de election ko nang uabi election ko nang uongi u em kam u yu ya ke jin sakhet Kanwan kilometer ki surok kiriyo sanction ni hyper kisnem gede to kani yede tangnya asa menang yo surok kemuput yo surok om selang yo surok ka yongno yo surok yono cemang yo surok ka thawla yo ka nombre yo surok ka tranglang yo surok kita cekak yo surok ki barok ye nyang manyau chim ka pot Nyau kan 1 kilometer, wayo kehisan sedang gimana deh? Gede pausan kilometer tam, hagi potis pasan pau kilometer tam, wayo ima surok. Yang gitu atau giskim sentral, are? Kiwat na paisa,
untuk Central Government. Kaya ke Central Government untuk yang pingan ke PMGSY nadu ke por government Prime Minister Vajpayee demi hai por mana meliu dok hazak betor sekian persik wandang terpat mana meliu kimu sekia dele mana meliu biar kita Central Scheme kecewan lain mana dia kita kerong ki selang ki tepo ki derang ki tetep nyau Hyper, iwa man no mikmana. Wala ki school SSA ya building. Kiskin Central. Man no mikmana. Man dia nga. Wala ki chnong ya Nyao ki san sneng ni country chnong ya Not ko. Ile maya ka Central Government yung lakmen rumboy. Kamu kerjamdi. Mai por lakmen rumboy. To ya bini karaga par. Wopu maknawa ya. Kimaduk. Kamu berkabri. Ile terus aku menyagu lakmen rumboy. Kamu. Ya kakante pi kinong chongchnong. Yang kesewen amrem kam ko berkari. Kamu tik. Ki kamon kinong mikmat. Hato ki jali jaum. Mandak ko klamam ni terengah. Hari kami uji ki bro ki wayeu ya sat ya konsi yang ini lagi ongi tip kita serang tapur ko si tip ko nang man ko pagba arpha terik uniu benai arpha klur ubu mau nang rimi ya ba kapten cekap pada tapur ya ki bro ya ki kuno henry ulak men remu ikre iye ka kakante ngaken tu ya bi ki manbe ki manpa ki khro engkam sna thu hipai pai ka chola bi kajing kala kamon kun tu ya ka yok ka kot kamon kun tu ya ka yok ka kot ki bru kamon wi krelang kamon wi khilang takat kamte ngaken liam ngaken tu ya bi kan tu ya bi engkam hipai ka tourism kan buat lagi projek atau pot serong plane lagi daun yang kita harus pakai sempurna dan mengikuti dan alam yang kami pun hari kikam atau kecil lagi mapai lagi yang tumbang mudi kiwan jo dan JJM ipen yo di kini scheme ka tramblang lembang state scheme sandai lembaga IDF skantelang lembaga IDF mustem lembaga IDF ini lembaga JJM katkan persit lembaga state scheme terder ikini to ikam yung kamu cenai di sekian kamu klami di sekian intra kiti apa imam per hari kam yung iupre tiasgi ngadang artling project tu yang pa ikonsidio nga kana tangray tongji kakam de pig perlok perjo pig man beg man pa kentu kapor de met kamam pa kam chibon tang kentu ipi man ki maskem ganore man ki pro ne ba akani kenti kat kam ko tin lain pi yang akate artha jar guna de go yo ko amare o tami ne tin no sanja nanu halor kikam ngada yu mani so ki pro kelen ne ba ile lagi kamun hamustem odam ki pro terchani marmoy ka layo ka surok layo ka thampai ke layo ki skur layo hang man sinok lo boy ki jing ira opai ba layo hang akamte pi kami manbe ke manpa kamun dari yang mumpun damu percaya kasihkan diskur le boy kiskur le yo ombamudi le yo kisurok le yo haton namho kamun kawar is damu yo Hasan Khan subah sulam nyama prajar Hasnan Shan subah sulam nyama prajar Hanjilam subah sulam nyama prajar Hacong Chen subah sulam nyama prajar
Angari soba sulak nyawa pelajar, jarlot soba sulak nyawa pelajar, muktapur lebau nyawla, Randang lebau nyawla, Penjikat lebau nyawla, Sunda Mission Kemasinong lebau nyawla, Hato untuk kita ginong kawaris, nalor arpapur kawayo, nalor kesurak Tramblang, nalor kesurak Penjikat, nalor kesurak Pense, nalor kesurak Amjelong, nalor kedauki muktapur 10 kilometer, nalor katawasa 6 kilometer hado kakana, ketumpuk nong. Yai jeba ngai scam ki paiba ki yojna kim cha sambai ki hekin kali ong kita ki video em sponsor ki da wan the tamka nga sponsor nga to ka chibot ka yang pi kabut yang pi to ki sponsor pi wara to ki sponsoring yonga pi da yung kabut yang pi to spa yonga kabut yang pi to spa yonga pagiti yang pi kabut yang pi to spa ki kontinak yang pi Yai teba kam operkat.Ento dengan por kau cak pembe.Ento dengan por kau cak. Cak ketai start. Kan ni por. Iklam itu iklam di sekian.Ento di sekian. Kan te teman baik teman pa. Kau keruk keruk. Kau tu ya pi. Rak kini kau kuat. Cawara kisah kita yang pi. Ton ye terlilang. Nem tak kemende. Ton ye terlilang. Nenta kelanti, Tommy Natali, Namanta Lashai, Nema, Namarwa, Collection, Tam Sisi, O MLA Ransnem, Take Ransnem in IGP, Hagi Santligisnem, Kaevanle, Hagi Santligisnem, Iule, and Kamu Pukan. Kamonne, Omar Boy, Makan do job election, Hadukan ni. Tang sanspa mana bukan kiwani cenganju kalban. Nebaile wak poya anren, wak poya hajuai. Nalor kau em COVID-19. Kakak ter, jadi simpian. Kau kadu kau buat uang epi. Kesuruh pencika. Okrek kamga hamdius dan mula. Lepas kifai mana uyuk so. How am I got on there? Kaskur, sobab nor umlkhor, takam bikin tip ke yonga, kawatikna, to haga khasan arpa apo arpa trik sanction kenes. Kaskur makna, kiu pa perkala busur umlkhor, lantau la kemen rebu umaya, kewan bikisan ko sade. Mato ngau umaya, obo nang telang, obo ini. Jadi pak nga mia ke bhau pai ba to okre ka ye ruang kan ruang dikentin la hanai hawakut ki kam chana bi war ro kichna